Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio danas da je od ministra unutrašnjih poslova Davora Božinovića zatražio da u Beogradu uputi ekipu hrvatske policije, koja bi pomogla u potrazi za nestalim Splićaninom Matejem Perišem i dodao da su oni na putu. Plenković je, kako prenosi zagrebačka N1 TV, komentarisao izjavu ministra srpske policije Aleksandra Vulina, rekavši da je ona izvučena iz konteksta. Nema tu ništa. Ono što nam je izgovorio, kao i uvijek to negdje neko skrati, složi u nekakav naslov koji nema veze sa suštinom, rekao je Plenković. Što se nestalog Mateje Periša tiče, Plenković je rekao da je zatražio od ministra policije Davora Božinovića da u Beograd uputi ekipu predstavnika hrvatske policije. Oni su na putu za Beograd, rekao je Plenković novinarima u Splitu. On je kazao da se sve vrijeme radi na dva načina. Jedan je direktni razgovor s policijom, drugo su diplomatsko-konzularne aktivnosti koje naša ambasada provodi sa srpskim vlastima, rekao je Plenković. Dodao je da treba zahvaliti srpskoj policiji na trudu u pronalasku nestalog Splićanina. Na ovaj način želimo dati dodatni naglasak da damo zajednički doprinos u potrazi za Matejem, rekao je hrvatski premijer, preneo je zagrebački portal Indeks. Za njega je, kaže, bitno da porodica i javnost dobiju celovitu informaciju, da se svi elementi istraže do kraja. Dodao je da se još puno toga ne zna.